MP Naomi Kabashara nagira ngo abanya-Uganda okukira munongo muri ntungamo barigire kimwe ahakutera karuru no barabe bahajira NRM cyaforo kweyeni abantu bakunda bundi kweganya buko imyanya nebera umuringo abantu muri yahundijara hariya mboye nimbashaba okureba ngo bayijumbura okarura karukwije bona batera habireho fatigue ninga sho kuruha kutera ubururu bwinji mukara konko ubururu bwo bwasigaraye nubwo burukuru munonga. Kabashara nayenda ngo abanyadini hati batwara umwuga go kushomesa abiciriza babo akarunja kari mu kutera karuru no kutorana umwebembezo barkwenda mwe nabebezi nabo kumuru kumara garonere umanye ko byakekano neba yagira ki mucyenerize neje mwe n'ibyo byakekano mani minji kandi no kushoboroza mwe byakekano kumuragere mukabara kutera karuru bakashaka babaregera ntabwo batayidashunga kumukatende cyangwa bazongera gukora twarurebe. Yashaba abanyarushenyi okurinda project za government nko kuba kutamamani omukombe kamaramizo na project za government ezo zija ukume musifeho namwe kunoja mwaka bakufa y'umunonga transformation na iketa kugenda nibyo nabeninga mbere n'abangoma harwa muheru bona bakimanyero umuntu akije imagine bamureba bandira amasimu yamuzira kugenda bagira ngo ayizire ngo yahubwaya tumwamure konashi kaharu station yaba police mugamba. Kabashara yatwerekanisa ubushahwigana bwa siminti kandi abakuristayo bamusima habo kuba kwatso mukombeka bashemerwa munonga abantu baje kwatsa rizoba bakwatwatwineho fundraising yo kweze kanisa yetu so nito nke kibina cya movement okutweyireyo kutungure gomborera yitu tutekatekereho umuganda go kuta ahakanisa yitu kandi umuganda twagureta twarete pahasa yitu erumu emitwari 10 miliyoni 3.9 nizo zurkwetengwa okumaririze kanisa yo burisa bwa cyafora ya St John Church of Uganda. Omugandi abakuristayo n'abantu abandi nibashabwa kutwariza je abantu abari kubakorera hansi no kubaha ekitinisa. Ebigambo ebi bigambiro Reverend Charles Senyonga aha mukoro gwo kushitamisa Reverend Emmanuel Nwagaba nko mwahure wa Kambis Church of Uganda omuri Sinjiro South. Oshemere kutandika groominga the one to take your leadership the time you are away kuna bendo sabadiko nkogu irizoba bishop ya kuntumaho nkuwa ko yo kumura naho yakutumbigere byawe kikagate bishemere kubati ni mworera ni ntandika kumuyaho amataji rero akureje nyensya tujondije mwebemezi omuri kikagate akaba ariyo mburizi nkimwe karo karungi yakore byo kutangaza promotinga ze kushoma reba yabura numureba negangura no mani hatwana izoba ryona babantu bona niwe bagishire kushamarira mu muterere ruhango mu ngaro z'amani ndakushimira oguwa jumirire banyinamaka abari kunagiro ubujunanizo bwabo uri umukazi nari umushija kayafa wagita yaragaho ushobora gushyira mu kitebe cyawe ukayikamo ko uri umukazi uri umushija baricyo kugira ngo urebe ubuyayi bwarabahi ubuyayi we kayananka bwaraba ubuyayi bw'uburiso bwaraba ubuyayi bwishomerere bwaraba. Lilian Ruteraho ohereze kusinga karuru ko kwate bendera ya NRM habumyishengero kazi we Sinjiro ashira hamukorogu kandi ashabira abantu okukundana no kurekeraho kwetasyo mu ntaro. Kunda mugenzi wawe nk'uko urukwekunda utamuririye ukamugamba ukamwita kubi nangubundi nabwo kumwimira karuko nko kagumana umango n'umuntu mugenzi wanjye mukama abandindire Ndrusu Nwamanya Elias Rutugusa.